avuga ati rwose nakoze icyaha Imana ikubabarira gusenga Imana cyane ukatambuza ko wejejwe none wagomba kugira ibyaha kandi ko mu kwezwa byararangiye yego none niba twebwe nk'abasenga turamutse ugenda kuri tugenda kuzijyana mu cyaha Imana mbabarira bajya kuri mugenzi we agapfukama agasubira mugenzi we Imana akamusaba Imana imbabazi tugomba ngo agiye mu nzu yejejwe urakoze cyane ikibazo cyawe kirumvikana ko dukora ibyaha kandi abari hano bose hano ndababona hari ibyaha bakoze hari bamwe bangaye hari bamwe bantangiye kungambira mu mutima n'abandi nabo baje barakaye n'abandi nabo bafite inzika hari ababagiriye nabi ntibarababarira ibibazo byose noneho Bibiliya yavuze twe titwahabanya na Bibiliya kwivuga Bibiliya yavuze ngo gushaka kw'Imana umvise mama gushaka kwande niko kwatumye bezwa niki n'igitambo cyande cya Yesu none ukundi kwezwa kose kubaho kuri mu bushake bw'Imana nimba ubwira umuntu ngo ndakubabariye nawe akiyumva ko yejejwe aba yejejwe mu bushake bwawe atari mu bushake bw'Imana ubushake bw'Imana nuko umuntu yejejwe niki n'umubiri wa Yesu wagize gute watanga kandi abizeye igitambo cya Yesu Bibiliya yavuze ngo yabatunganishije icyo gitambo kugeza iteka ryose ni ukuvuga ngo kuva umunsi wamenye ko Yesu yapfuye kugeza agarutse uri intungane y'Imana kubera ko wizeye cya gitambo uri intungane y'Imana kuva iteka ryose ariko byasohoye umunsi wizeye nubwo byabaye ibyawe Imana yarakwejeje kugeza iteka ryose ntabwo uri uwera kubera kuko wavuze ibyaha byawe uri uwera kubera ko wizeye igitambo cya Yesu cyakuyeho ibyaha cyagutunganyije ntabwo uri uwera kubera ko wavuze ngo mbabarira ubwibyi babaganirira kubesha mbabarira ntabwo ari byo bikugira uwera Imana mu bushake bwayo yejeje abantu kugeza iteka ryose ishingiye ku maraso ya Yesu yamenetse amaraso atamenetse ntihariho kwezwa amaraso atamenetse ntihariho kubabarirwa ibyaha mu yandi magambo iyo uvuga ngo nkora ibyaha narangiza nkaja kwiyica kamena amaraso kandi amaraso yawe ntiyakuraho ibyaha amaraso akuraho ibyaha ni amaraso ya Yesu wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso arubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera bavuze se ngo bazagira gute bazaja kubwira umupasiteri wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso hari ubwo yakuhagije amaraso mbese imyambaro yawe irera hari indirimbo zo turirimba ngo ayigitare cy'Imana eka ngo fungireho baziza kera wanamenewe jinyawe igitero cya kabiri n'amaraso byo mu rubavu rwawe
uburyo bwombi n'imbaraga power of sin musubire mu icyo gitero n'amaraso byande byo mu rubavu bingize uburyo bubiri urubanza rw'ibyaha n'imbaraga. Haleluya. Ibyo twakora n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukura w'ibyaha. Musubiremo ibyo twakora byose harimo no kuja kwatura n'umwete wacu wose no kuririra ibyaha byawe no gutambira ibitambo byose no kuja ku ntebe ya penetensiya byose tibyashobora kudukuraho ibyaha. Haleluya. Haleluya. Biriya rero byo kuja muri ntebe ya penetensiya na biriya byo kwihererana umuntu ngo nakubabarire n'ubujiji bwo kwimena inda gusa. Nukuja kwimena inda ugatuma bamenya amabanga yawe ku busa, ariko ntibikuraho ibyaha. Igitambo gikuraho ibyaha. Iyo umuntu yakoze icyaha agomba gukora iki? Agomba kuvuga ngo Mana ushimwe ko wambabariye, ushimwe ko igitambo cyatangwe ku bwanje. Iyo kino gitambo kitaje gutanga nari kuba mfuye, ariko ushimwe ko wagize gute wambabariye. Oya ni ukuvuga ngo rero haleluya, amena, haleluya, amen. Kugerageza kureka gukora ibyaha niho urushaho kugira gute kubikora. Ikintu cyagufasha kimwe kudakora ibyaha ni ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu birivuga ngo ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'iki n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Iyo umuntu ari munsi y'ubuntu ntakora icyaha. Kubera iki? Ubuntu buduha ibintu bibiri. Ubuntu buduha imbabazi, bukaduha no gushobozwa. Empowerment. Say amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ariko iyo washizeho list ukavuga ngo sinzakora ibi, ujya ubikora mu gitondo na nimugoroba na nijoro, kuko nta kindi amategeko abereyeho, ni ukugira ngo abyutse imbaraga z'ibyaha nawe ubone uburyo ubikora. Amaraso atamenetse ntihariho kubabarirwa ibyaha. Urupfu rwa Yesu rumwe rwatumye dutsindishirizwa, dukurwaho urubanza rw'ibyaha, tuhitwa abakiranutsi. Urupfu rwa Yesu rumwe rwatumye tweza tuba pure, tutariho umugayo, no sin, no blame. We are blameless, without reproach.
ntacyo imana igira gute itugaya. Umuntu uciraho abantu iteka n'umwe gusa, ariko baciraho iteka ry'ibinyoma ni Satani. Niwe uduciraho iteka. Twaratsindishirijwe, twaratsindishirijwe n'amaraso ya Yesu. Twatsindishijwe n'amaraso ya Yesu. Twatsindishijwe no kwizera, dufite amahoro ku Mana. Twarejejwe forever. We are perfect forever. Hallelujah. Kandi twahawe ubwiza. We have the glory. Ubwiza bw'Imana dufite ni iki? Ubundi ubwiza bw'Imana bisobanura presence y'Imana. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo muri mwe ibyiri hope of glory. None se Yesu ari muri twe nta bwiza afite? Yesu ari atandukanye. Bibiliya iravuga ngo niwe kurabagirana ku bwiza bwayo. Abaheburayo 1 no kuri 2. Yesu Kristo ngo niwe kurabagirana ku bwiza bw'Imana. Noneho Yesu ari muri twe. Kristo muri twe ibyiringiro by'ubwiza. Dufite ubwiza bw'Imana. Igisigaye gusa nuko buhishura. Mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza bw'abana b'Imana buzahishurwa, kuko ngo n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa k'ubwiza bw'Imana. Buratwikiriye ariko turabufite. Amen. Hallelujah. Hehe. Abaroma 8:10. Niyo mpamvu birivuga ngo ab'Imana yamenye kera mu mugambi w'Imana, ibyo Imana yateguye muri eternity past, abo yarabahamagaye. Imana yaduhamagaye kera, yadutsindishirije kera, yatwejeje kera, yatwambitse ubwiza kera. Yes. Yeah. What else? Question Giselle. Amazi n'amaraso. Amazi ni ibyo bitweza. Amazi yo ni iki? Amazi yo mu rubavu rwa si byo mu rubavu rwa Yesu havuyemo amazi n'amaraso. Kuvuga amaraso wari yatweza. Amazi yo asobanura iki? Kuva kera, kuva no mu isezerano rya kera. Bivuga iki? Biterwa n'ibyo abantu bavuga. Abenshi bavuga ngo ni ijambo. I don't put much emphasis on that. Kuri njyewe ntacyo. Ni ijambo ry'Imana, ko muri Bibiliya ko ijambo ry'Imana ritweza nayo. Ni uguhuza ibintu bidafite context. Byaba byo cyangwa ntibibe byo. But what God has sanctified us with is the blood of Jesus, is the body of Jesus. Yeah. Iyo yavugaga ko amazi yashushanyaga ijambo. Niko avuga. Amazi keretse mu ngo y'amazi yo kunywa niho nabivuga neza. Haleluya. Rero idini ako gasobanura igende humvise ariko bari kunsubiza ikintu nkagenda nyumvise ikihe hano ndimo ndasoma ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose uwo kwezwa uteje ko atazabona umwami Imana. Uwo mwete badusaba wo kwezwa no kwezwa muke. Ibyo twarabisobanuye. Nabahaye icyanditswe kiri mu Bakorinto ba 2 igice cya 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2 ngo mugende muyezesha kubaha Imana. Baha nico kiri Bakorinto ba 2 kandi ugiye kuzandika kandi 7 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Na Bibiliya iravuga ngo mwezwe mwiyeze.
bisobanuye iki? Sinongere kandi kuzabisubiramo, mubifate mu mutwe. Ijambo rya mbere, twezwa n'igitambo cyande cya Yesu tugahinduka abera. Noneho kwezwa kwa none uko twebwe twiyeza ni ukwemera ukuri kwatubayeho. Icyo ni icya mbere, ni ukwemera ko wejejwe. Urabyemera kuri uwera? Nimba ubyemera, baho according to your identity. Baba babwira ngo ni ukubaho k'uwuriwe. Nyine uko Yesu yakubwize ubeho accordingly. Oya, yaguhaye status yo kuba we. Urashobora kuba uri umwana w'Imana ariko ntuwemere iyo identity yawe, tubeho k'uriwe, ukazubaho wigana abandi kandi atari kuri. Donc kwezwa kwacu kwa none ntacyo dukora ngo dukureho ibyaha, nta buryo dufite. We don't have means. Iyo haje kuba uburyo ngo tuzaba tubikuraho ubundi, ariko nta buryo buhari. Uburyo bumwe bwo kwezwa Bibiliya ivuga ngo twiyeze. Donc narejejwe, mbeho nk'uwejejwe. Ndi umwana w'Imana, mbeho nk'umwana w'Imana. Icyanditswe cya mbere gisobanura kwezwa muri Bibiliya yose uko abakristo bagomba kwezwa ni Abaroma igice cya 6. Hahandi havuga ngo mbese dukora ibyaha ubuntu busage. Avuga ibintu bigera none nko kuri 5. Ijambo rya mbere yaravuze ngo mwe mwapfuye ku cyaha, mu byaha mwapfuye hehe? Ku byaha mwabiramiramo gute? Icyo ni icyambere. Mu yandi magambo, ubwo Yesu yapfuye natwe twarapfuye, turazuka mu bugingo busha. Ni gute abantu bari mu bugingo busha bakomeza kuba mu byaha kandi barabikuyemo? Mu yandi magambo, mubeho nk'abapfuye ku cyaha, muri bazima kuri nde? Kuri Kristo. Ijambo rya kabiri arababwira ngo muzaza mwibara nk'abapfuye. Donc you are dead to sin. Niho tuvuga ngo umukristo wese ukora icyaha abakorera mu muzimu wapfuye. Warapfuye ku cyaha, kamere yarapfuye, umubiri w'icyaha warapfuye, wabambwe ku musaraba hamwe na Yesu, none kuraja kuwuzura ngo uburamiremo. Ntabwo wawemera identity. Buriya nimba ari ikintu kigira imbaraga ni identity. Identity. Umwirondoro wawe ni ikintu icurika, kigira imbaraga kuruta ibindi bintu byose. Nta munsi n'umwe ndatekereza ngo nzaba umuzungu. Habe n'umunsi n'umwe. Nta munsi n'umwe nzatekereza ngo nzaba umutanzaniya. Ntibishoboka. Niyo nagenda kaja muri Tanzania nahaga ubwenegihugu n'abatanzaniya b'abanyarwanda babayo, muzamuhura nabo mwagera hirya akababwira ngo mama ni umunyarwanda, ngo papa ni umunyarwanda, ngo yaje kera, ukamureba nyine ukabona asa n'abanyarwanda. Identity. Kandi nuko abayeho aranakureba, yanakumenya, akakuyegereza, agaca hirya. Kibano rero ni Abatanzaniya, njyewe sindiwe.
ni ukutabikora. oya si ukutabikora. Iyo wizeye Yesu ko yapfuye nawe uba warapfuye. Wizeye ko Yesu yera ntabwo nawe. Uko Yesu niba yarapfuye ku byaha atazongera gupfa ku byaha, niko nawe uba wizera. Niho yavuze ngo mwizere ko mwapfuye, kuko biravuga ngo abakristo ngo babambanye kamere n'iruba ryayo hehe ku musaraba. None mwararibambuye ngo mubafite ngo iruba ryahe ryarabambwe hariya kumuraja gukurayo umuzimu ngo ubakoreshe. Arongera aravuga ngo iyo twejejwe tuba twihaye wa wundi watwesheje, twihaye Kristo. Ubundi gukizwa ni ukwiyegurira, twiyeguriye Kristo. Noneho kwezwa bavuga ni ukubaho dukurikije uwo twiyeguriye. Ingingo zacu ni iza Kristo, ibitekerezo byacu ni ibya Kristo. Twese turi aba Kristo kuko yaratuguze. Niyo mpamvu bavuga ngo ingingo zanyu ngo ntizikabe imbata z'ibyaha, ahubwo zibe imbata zo gukiranuka, kuko mwiyeguriye uwo mwiyeguriye. Buri munsi tugomba kumenya ko turi aba Kristo. Amaguru yawe ni ayande, ni aya Kristo. Ntukiri uwawe ngo wigenge. Umubiri si uwawe, ibitekerezo si ibyawe, ni ibya Kristo. Uru rusengero rw'Imana. Niyo mpamvu umuntu usenya urusengero rw'Imana, Imana izagira gute? Izamutsemba. Mu yandi magambo, kwezwa nyako, according to my understanding of Romans chapter 6, nuku vivre, it is living your true identity in Jesus Christ. That is. Do I have the power to live? Yes, you have, because identity is power itself. Your identity to fit ni power. You have the power of grace. Or knowledge. Ufite ubwo bumenyi, ufite ubuntu, ufite umwuka wera, warazutse, uri mu bugingo bushya. You are a new creation. You are no longer slave to sin. You are slave to Christ. You are slave to righteousness. Do you accept your identity? Ikibazo rero, titwemera abo turibo, titwemera imigisha twahawe. Ejo bundi abari mu mahugurwa baduhaye illustration. Bashize muri account yawe miliyoni 100 z'amadolari, ariko ntibakubwire aricyo zakumarira. Utabizi aricyo zakumarira. Waba uriho, ziriho, ariko ntacyo zikumarira. Ugasonza ukaja no gusabiriza. Inshuro nyinshi hari igihe nabonaga amafaranga, mfite nk'amafaranga nyine bene tudukeya tutari menshi, kashira nk'ibihumbi 5 hano, narangiza nkigendera. Umwenda bakawufura, madamu nawe ntamenye gukoramo. Umunsi umwe nagira gutya, nta mafaranga afite 5. Hari igihe bigera ukabura n'amayinite. Ati nkagenda nkibarisha, si madamu, ha amafaranga yawe aba bari hano muri kino kirere ntayo kuba nayanje, kabambaye umukire. Ariko ntabizi nayasonzana, ntabizi naja gusaba, naja gushakisha. So it is. Ariko noneho nzi ko mfite miliyoni 100. Urashaka iki? Mwese hano, mwese murashaka gufata
hano ni ukubajyana muri hoteli iyo ngiyo self service iriya muri Marriott barurira 25 mugende mwese hariyo uko ushatse mukirwamwo mukarya mu gitondo n'ukwarura bukira because I have money. Ubuzima burahinduka. So Imana in Christ, Yesu, Imana muri Jesus yaduhaye imigisha yose mu y'umwuka, amamiliyoni n'amamiliyoni y'imigisha. Twaratoranyijwe, twaracunguwe, twaratsindishirijwe, twagizwe abana b'Imana, twahawe ubuntu, twashizweho ikimenyetso, twahindutse ibyaremwe bisha, twegereye Imana, twahindutse abami, turi abatambyi, turi amabuye mazima, turi umutungo w'Imana, turi ubwoko bwatoranyijwe, turi ishanga ryera, turi abana Imana yironkeye, turi abaragwa, turi abaraganwa na Kristo, turi abera, turi abahamagawe, turi abaziranenge, turi abakiranutsi, twaratunganyijwe. Haleluya! Turi abatambyi b'ubwami, turi ishanga Imana yaronse, dufite imbaraga z'Imana, dufite ubwiza bw'Imana, turi ingingo z'itorero, turi umugeni wa Kristo, turi ubwoko butavumika, turi abantu b'Imana bafite imbaraga, turi abatsinzi no kurushaho. Mana we, uwo ni umwirondoro wacu. Haleluya! Uwo ni umwirondoro wacu. Twarazutse, twicaranye na Kristo mu ijuru, turi abaturajuru, turi urusengero rw'Imana, turi abahungu b'Imana n'abakobwa b'Imana. Imana ituye muri twigendana natwe. Haleluya! Navuga nkageza he? Turabizi. Hari abakeya babisengera, hari abagisengera, Mana ngwino uture muri twe, Mana ngwino ugendane natwe, kandi ituye muri twe. Ntikiba mu mahema, ntikiba mu rusengero, ituye muri twe. Haleluya! Imana ituye muri twe. We are carriers of the glory of God. Twebwe nitwe dutwara ubwiza bw'Imana. Amen. Yes, ashimwe.